Ensoko TV Uboroso Murigere Ensoko TV no botukubonde ubuyake gimaseri tukerigari 14 asumutinyo gatano mwaka bwechile fubera 2025 na rimo nokugena kwane mwakwagandere bya asobotukubwa bona seri tukorigimase miroberio ase kereke mukerikwara gokorana bwo iganogandira tukubwati Ensoko TV kura chinse 12 chike mambi gwekana inde bunna boniga yaregere chinse isatu chiabono botukucha Africa ya mochenga kyuko yanyora amajya asenjira yuwekana waswe obotukubwa bono na nyuma yuko yanyora amajya bwo igontochiko swasenkwane ito botukubwa bono Astra chikosoa ase ward ya Bokera iyo gotoka imeyense moye bunge ya North Mugrange County ne ya Nyamira erikoligere na kumurikira igoro yali agandira tukuru ase enseme yumono asa mangana watukene na siasa amona magendero bosibo bachori bo mwaka wechile fubera 2025 na kabiri tusanga sobwamo wetera senchira yo mutandao bwekerero Facebook Ensoko TV na bwega sase media YouTube Ensoko TV na mbema wasiliano nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na momara gatano omwerio beka isatu eriteriane Ishmael Mogere. Asomo chakanobo tukubabono mugavara bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nigori tukoria rero abaire ose abereka guchakya emerobiro oya magendero kati ya bokorosi wa wechi para ime wodi ya Kemera okwenana ebimeri byeka wa wochiase abarimi okwigurwa wa Kiangoso maternity wing na boigo asomo governor achakyo murobiro mwenyekaine buna uji afya program ase abana bibirasi bya ECD barachikonyora erongori ase chiskuru che serikali egentokera chikokonya bana anene mono abubakuru ase chifamilia chiri tari kwenyara korengana no mugabara Nyaribo nigo omurobiri bwo kubwatuka kwe umurobiri bwo kubwatuka erongorie gorache guchia ase abana ba ECD nigo kwikerana gose nigo rachi kwikera bo orachi kwikerana nabo nabona nigo gendera tekokonya abana chilifu 34 ase chiskuru che serikali buro musakyo itoste Nyarikembure agotumanya asobwagare una boiga gutwigolera Ase taro ya magendero ase bunge ya Tutuma Saba taro yo mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo asa chakera ase skuru ya Rio Moro DP asaboroki wa ECD asa siori bene na kuendelea umuroberi wo kwena nerungori asaboroki wabo naboigo chakia masomo yekerero mumbu yae ase society ya Kemera nigo mugavana Nyamira Amos Nyaribo abwatoka ibimeri byekawa gocha saba nibekawa ase enyagitari ya Kiangoso nigo boigo aigora obobweni boikeranu ekara mwanjorete nande mbiyamano Kemera na yangere chikura chinyinge ase Tutuma Saba enja sayo ningira nyoko ko mara dufu mwebure abana banyora karongori kabakini obongo kabachinguru wadi ritugora uchakaboni abategere badmiti abaroiroro babarorera gaiga maternity eri bunere muno gari netekere okore gasi ne outpatient eri ibo bono uchakaboni ya Kiangoso asentu ne level 3 hospital ase esegeto enene yogosomya wekerero nigo chiskuru chiminye tirache koba inse yo moroberio ibwesiro ye county ya kabere abana baze osmel digital basoma chi computer na baogira uchigoro esebana uchimotwe yere ye chi computer ebintu bikoro kwa artificial intelligence onyore nakabwadere korubona kubwatekana n'umwe MCA wodi ya Kemera Amos James Matinga kobeka budget yogo chakorosia ebirasi bibere omugabana Nyaribo harariringa nige birasi bibere bya ECD birache kwagachwa ase skuru ya Rio Moro DP na maana mwate we primary Rio Moro primary school
Inchenga ngache bilasi beke bya ICT. Bibuate chicho. Bibuate tangia mache. And then Torosia Kone Lasero Boria Koresero. Your Excellency, and all protocols observed, mimi ni Mheshimiwa James Matinga ambaye ni area MCA, tena ni naibu wa speaker katika County Assembly ya Nyamira. Nataka niseme ya kwamba leo tuko na furaha kwa sababu tuko na governor hapa na hako na shughuli mingi kwa sababu anataka kuangalia miradi ambao ameanzisha katika ward yetu ya Kemera. Kwa ufupi, nataka nianzie shule hii ya Riomoro. Katika budget ya mwaka huu tumeweka yale madarasa mawili ambao mliuliza. Kwa hivyo governor atawaelezea. Kwa sababu County Assembly ndio inapitisha hiyo budget. Kwa hivyo niko na hakika ya kwamba vile tumeiweka, mimi ikifika kwangu nitapitisha. Asanteni sana governor kwa hayo. Nigekerekyo MCA we ward ya Kemera Moske James Matinga atebire nigo barache kogendra gosira skuru yobobundi yari ya Mogaka. Kuna polytechnic ambayo tulitenga pale Kiabira inaitwa Riamogaka. Kwa sababu katika eneo hili hakuna polytechnic. Ile ya Kioboge tulielewana wakati Moses Skuli alikuja, tunaibadilisha ikuwe institute. Nafikiri unaelewa, tuliweka milioni 10 pale. Nigo haba menyi be ward ya Kemera nigo basabiru baba batoereru kirabira gitabiye county birachego chaka emeremo go chakera umutinyo go chetarikia yemo eriyo kungura chipara chonsi ase ward ya Kemera icho konyora charetro mochando chimwaro chichata agetenza chirinji ritoete chi contract wone bira kitabiri bigo cha kire para ngoros were chipara njire kiabira your excellency. Una sida pale Kiabira Makondo, barabara zinatakana kutengenezwa. Kuna barabara yenye inapita hapa Mgonjoro inaenda Nyangware, hiyo barabara haiwezi pitika na zingine. Kwa hivyo akikuja hizo barabara zinatengenezwa sote. Wango ya chitinga chikorwera ngachuba. Ngachuba chiche Kemera. Maigure. Nechi bara chozi yochikoremwa na fujo. Maigure. Stephen Nyarike Munde Ensoko TV Omugonchoro county ya Nyamira. Asanse moyende asomo yigaboko mwene Mogaka John Opanga makorimiye kenyoro kya Nyakeburo egwadi ya birongese muye bunge ya Nyari bali chache county ya Kisii nigabrai au banyara ko babagwikira naye gati abo bariya bakubuli birugo au asobochero bonene borebosyo ukwana chinga kecho nigo yokorigekero kyo ujumbe ense muye bunge yo wakili Geoffrey Munari aganira brai kwene kebuno brai bwa magendero ekerba mochi kerokerio bacholirwe nabo igogwanche kogenda sentuda yemo irikurwa libaga gucyase abarai bande abo igo babwate amaroro ya magendero nigo chinga kecho igo abolirie mugusi kumubwate se Dr. Freddy Matiang'i nabo igo yokorigekero kyo bogabara ime county ya Kisii Ezekiel Machogu. Na nje bona akire gaiga ndete mbatevinga abantu baminto mumbu atese. Ahiga ni maete ngambo mubea bosigisa mwinoga bokimutungo chimwena yana botondo. Uise korora twamenyere bujeni yake menge. Aba mubea n'abasigisa bakwebera siama. Nari watebanga chikura no kusorora. Chikura no kwebereria. Chikura nabo chinge okwega. Ugo chukwane ngora sabantu bamino bawanja bakwe chikura. Oyoro ili akodile nyarumanyete. Igitara akora muturoje. Usebano. Igobono intengite tere familie binyoro mbate binga nyingingo jokara omonyadibara. Kodende jamumenga mwaliru. Njembere suna mwaliru kanga nyadibara ito ya mesuru na ya arenge. Amaskanto baza maskani amanene. Akibono nujua tena nyadibara jajukuro wanzako baku madingango sekarabari. Teribo iko. Igo intengite rere nate kwa denga noondegeti. Ngocha Mungu atesie. Igo na ndo isikuri erunaga iga ewode ya birongo. Omuntu kugamba n'umuntu na intu omumube anera asekorogi kenene. Ege kwa mwisikuri geredia na sa usire gocha. Nduka bimondo mange. Omuntu ka mbere myake 5 ogenda ka. No ndo karaji.
igono munginyore 2027 mokora egendekeria mungiranie bunge ngora abanyari bari egasi orori dimanye tinde ngo ikwana no jumboria mangana igono nabagire mbiyamo kwalo umuti abantu bamakori masega pole ninjengite nainde tumakwana mangana mange tianya sanya ko bagati mbiyamo rongori yane nabu atega tekeri matogombaki kubangono ninje abarude chipigipigi abarenzi ekiombe kya boda boda Safety Association of Kenya BAK abubakora gwanera Dominic Babu buna munyakero gobo nigemambia ya rero baigora OBC sub county ya Nyamira South eyiboigo era chigutume kubuno OBC county ya Nyamira asa bana boda boda bara chikonyora obokoreri bwabo korwa ukwara se OBC ekyo chigotoka somuchi omonene onyamire miye ward ya township ensemo ye bunge ya West Mugrango nigo ensemo ya yumuteneri ongafu miye county ya Nyamira Fontina Ngare ainekeria usanekeria bana boda boda abukwe bwaterania asebyombe eri ubanyoro gusirwa kuru ase serikali egento kirachiko usegento kiragendererie gusikiragendera kubakonya ase ubugima bwabo. Stephen Nyarike Mbunde namange tunaenda kuifungua kwa niaba ya mheshimiwa abarundia chipigipigi hinse ye kiombe ya PAK gose boda boda Safety Association of Kenya bakorawa no munyakirogo bwe county ya Nyamira Dominic Babu igori tkoria rero baigora habisi asomo cyo Nyamira munenjira ya moyo korobya obokoreri bwabo ase enjira yo gosira bana boda boda asobo sombi arezwa ja kwigora obisi cha boda boda chi county ya Nyamira ne cha Nyamira South. I think as a county ya Nyamira for the last 15 years duanya gotwara obisi chire functional nane kwagera aba chairman bonsi village sub county chetu cha Nyamira mo yamono the other day twegora obisi ya Manga Masaba North ne bwa to obisi borabu ne bwa to obisi. Today we are doing it finally to kwegora obisi ya county no obisi sub county. This is the final obisi. One amna to boda Safety Association of Kenya BAK to atwari obisi all the 5 sub counties plus 1 county, that those are 6 officers chiko kwa services sasa abantu baito chiko kwa bundisa ngabako so ebyombe maro dese mete do abero obisi atwa basi watu ko tare sabali yamo nande to basa koira na magega boda ina sector ya sana we bangana bakonyara wa benefit kwa roko so melia wa obisi to bwata ya Nyamira ono tutaite mwacha obisi any problem go twara gwacha obisi no musigo obwate gokora ta obisi nyakirogo Dominic Babu ekerekyo ni gabwatukire segeto gocha banyakirogo bonsi ase stage chimisato na 50 ase county ya Nyamira kwene kingangu Eric abare munebyombe bene eriyo bachekonyore siro bada nariko basaba nande usikurire ya statistics gito out of the 350 stages in Nyamira almost 75 boda stages you had certificate from the social services. Now what we have about 1 month from now before that people empowerment, I make sure about Chira social services, but also certificate because I had promised any development was any fundraising which the era go say county to Nyamira. Kama temo majibu sanje betu. I will not allow that. Once we go Changwe county to Nyamira go trickle down to all boda stages. And then when you to Jangaru maybe 5 million, Kere sub county kwa 1 million, chibe se chose bi, chigo tringos down, baka mwana boda uriyo rezari. Musubati Fontina Ngare oyuoro akorwa bisi yomo teneri wabasubati Nyamira moskecherusha mumanyi nigekerekyo hagenderere kwerera obuyabu abekirwe no bisi yomo teneri wabasubati Nyamira eriyo kwene kingango sirabare byombe anene mono ebya boda boda asengencho babere bakwegora chi office yechiga twabere tokoba kambani omweshimiwa obere behind etimu yega asengenjo 1 ere no mokoreri bwabana youth na boda majority ebare wana youth na endekera abeire gokorega sina barabo yarorekanire na mapato already orure over 70 groups cia Nyamira this financial year yoka arure to the boda echindo orure echinde njitigarete akorwe fund ere between 140 to 150,000. Sometimes ekertua nyode a group that is so organized ko egubare tent. Toko nyore group is so organized
nkoe kubale bintu awa ebinge bire in the affirmative action fund ne group yega is neria yemo yabo ebekire asset team kiri affirmative action fund eyo omweshimiwa Jerusalem patron kurobotene bwa boda boda ni gwekerekyo bwa mwiranire mbia mono Mosike Cherusha Momanyi aso kwendra gotenena ne kyombe gya boda boda gati ya baraibande kurwase county ya Nyamira egento kenera gwakera omo women rep ito or represent the fund manager otobwaterere muna boda boda. He has really supported the boda boda groups. The other day was in Kemera itukolina na arenge gaiga konate. I think Munere already debut patron in the boda boda account in Nyamira. We want to say thank you so much to our patron who is the Solicitor General Shadrack Amose. I know you are branding big things to us. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, Township, County ya Nyamira. Morikyo manena se wizara yoborindi weme Daktari Raymond Omolo nigararirie ababwatani aokurwa ose nigarera ababwatani aokurwa se serikali enene na boigo eri county ya Wajir erikorotota na kurata mariganio yoko lichengera litukuria madaraka gukwana nigo Raymond Omolo ayenekire buna mariganio nigaikiranira se birengo bya 53 ase ariganiria abakenya ase nsemo ya Wajir eri guchengera litukelio etarikeyemo omutenyi ogocha. We are here in Wajir at the stadium with a team from the national government, the team that has the responsibility to spearhead the preparations for the national celebrations. As you know, we'll be having our Madaraka Day celebrations on the 1st of June here in Wajir, hosted by the county government. I'm here with the governor of Wajir, together with my PS colleague, PS Umi, in charge of culture, who also comes from this county. We have this morning done an assessment of the progress of the preparations, and we are happy that the progress is good. We are at 84%. We expect that between the 20th and 25th, most of the works would have been accomplished. So I know you can see already there is the former parade doing the team doing the rehearsals as part of these preparations. We will be able to share with you the schedule of a set of activities that will be happening 1 week to the celebrations. We have the thematic week which begins on the 25th all the way to the 31st at one of the local primary schools here with a focus on education, youth, as well as the future. And besides that, of course, there's work that is going on at the residence where His Excellency the President will host the luncheon for his guests. And maybe lastly is to ask the people of Wajir, the people of northern Kenya, and Kenyans in general to join us on the 1st of June. And we expect to start early, given the weather, but also the fact that every day around midday there are always the prayers. So we expect everyone to be seated by 8 a.m. on the 1st, with the program expected to begin at exactly 9 a.m. Asense moyende bunge ya seneta nigo yaitiri muswada uyorengete guche korenda emetina bwigamana n'ime yense omanyekene una Forest Conservation and Management Amendment Bill gose National Assembly Bill ya 35 na isatu mwaka bw'echilfure 2025 aso muswada uyo nigo rachikurwa machibu ase menganyi ya berao ase amangana bwatikaine no kuna chwa kwemetina korenda ebitonchukanaine kwa sababu venye nasikia kuna walowezi mpaka siku ya leo huwa wao ndo wanafurahia matunda ya misitu kutoka nchi ya Kenya bila wa Kenya na wanaolinda misitu kufaidika. Kwa hivyo Mr. Speaker, wakati taasisi hiyo itakuwa imetengenezwa itaweza kuangazia mambo mengi tofauti kuhakikisha ya kwamba hata kama tuna muua mgaa haki yake tunampa, kwa sababu watu wengi wanaokaa karibu na misitu kazi yao inakuanga ni kuchunga tu misitu na kupokea kichapo wakati wanyama wanatoka na kuharibu mimea yao. Kama leo Mr. Speaker, unaona wale wanakaa karibu na Mlima Kenya upande wa Meru wengi sana wanalia na ndovu. Ukienda upande wa Taita Taveta, Lamu, naona wanalia na ndovu. Lakini faida ya misitu
haitiririki inavyopaswa kufikia wale wanaolinda misitu na kufaidika nayo. Na tena mstahiki Speaker, pia ni watu ambao wanasikia kama wameachwa nje katika wakati misitu, wakati kuna faida kwa misitu. Kwa mfano, mstahiki Speaker, juzi katika eneo la Kirinyaga kuna kijana moja uliuliwa kwa sababu alipata akiokota kuni kwenye msitu wa Mlima Kenya. With this, and now this law seems to be made to amalgamate all the laws in this environmental area, whereby the main idea is to plant more trees in the country. With the FLOCA projects, Mr. Speaker, you'll be surprised. They would have been very successful if the water pans and the boreholes and irrigation was geared towards growing seedlings, and especially of locally generated forests, whereby the forests can grow naturally. There are places acacia grows naturally. There are places, natural trees which are not even thorny, and many other uses grow naturally. There hasn't seemed to be that effort. Mr. Speaker, when I grew up, there was a forest near my home, a natural forest on a hill which is described as a hill tower. But people raided it for many years, and it was becoming a desert, and erosion was beginning to take place. But when I was first elected in 2013, I hired a young person just to simply surveil and make sure no one cuts trees there. Honourable Senators, these are the results of that. Asense mwende ritkolia rero nigabarai aobaikira na asomo yegabwa matanga yoko mwenya ngino mubunge we bunge ya Afrika ya Muchakani ni Kega. Asenkwane ya yomo senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna nigamuchire serikali inse iyo buraibwa ya Dr. William Samoei Ruto asogotekera niyo bokora lyo burunge guchia saba Kenya asalire usasa era buna goika bamotomenka omwaka ogocha sobochori buribusio. Muendelee kuombea hili taifa kama kanisa la PCA, na vile wenzangu wa kutoka Western wamewaambia kule hakuna kura ya Kasongo. Na nimeshtuka leo rafiki yangu Sangok, unajua huyu Sangok tumekwaruzana muda mrefu sana. Sangok anatoka Umasaini, ameconfirm hapa leo kwa Wamasai hakuna kura ya Kasongo. Amesema yeye mwenyewe hakuna kura ya Kasongo. Kwa hivyo nataka mkue wenye ujasiri, mjue kwamba sisi kama vijana tunaelewa ile kazi ambayo iko mbele yetu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua wanalinda mwananchi, ndio wametutuma hapa mimi, Osotsi, Mheshimiwa Kalasinga na Mheshimiwa Pauline kuwaambia kwamba hatutatumika sisi kupatia Kasongo ati arukie kwa dirisha pale na paka tayari tumeiweka kwa kona. Haitawezekana. Na tuna sababu zetu. Unajua huyu jamaa hawa wa kanisa ndio wamemuingiza kwenye hii uongozi. Alikuwa yeye anasema yeye ndio anaamini Mungu, ati kina Sifuna sisi ni waganga. Tukijaribu kuingia church bwana, sisi tunakuja na 250,000 nasema hii ni ya kushona uniform ya kwaya, yeye anaingia na 5 million. Nasikia jameni, hii tutaweza kweli? Saa hii yeye ndio mwenye kukuja mpaka kanisani kule Witima, anapiga tear gas ndani ya kanisa. Mimi ni Mkatoliki. Bishop wangu hapa anaitwa Archbishop Muheria. Kwa sababu Muheria hakubaliani na yeye, kanisa Katoliki imemfungia mlango. Wanasema Bishop Muheria pia ni mkabila. Sisi kama Wakatoliki tutasimama na kanisa letu, na tutasimama na kanisa la Mungu pahali popote. Ndugu yangu huyu senator wenu wa Kirinyaga ananipeleka polepole. Ananiambia pia mambo yenu ya agriculture na ukulima imeingia shida. Kwa sababu Kasongo amefanya mambo yake vibaya. Soko ya majani chai ile ambayo mlikuwa mnauza Sudan imepotea, ile mlikuwa mnauza Iran imepotea. Ananiambia wakora wake wamefungulia wale wanaingiza mchele hapa. Watu yenu ya Mwea sasa nasikia sijui imefika ngapi, 50 ama ni ngapi? 60. Na ilikuwa huko 85. Kama Murango ndiye ananiambia hivi vitu. Mimi hapo Nairobi tunasema ni shamba la mawe, mimi si mkulima. Hivi vitu ni ukweli ama Murango ananidanganya? Ni ukweli. So tunasema ameshindwa na kazi. Sisi tunataka turudishe ile hadhi ambayo wakulima wetu walikuwa nayo, kwa sababu hiyo ndio nyinyi mlikuwa mnategemea.
Biamano asoko choren soko TV buroso bo mugusina boye kubwatia maya senjira yobo ikerano asenseme intangani asabono nigotokura asimiri chiduka na nyuma yo asimiri chiduka ningina na yanda mangi na monake turachiko soa ase award ya bukera nsemo ye bunge ya North Mugirange County ne ya Nyamira na boye goyetu chikosangana robo tukubabona no yokoligia ekerugukyo bwa MCA kuru ase award ye yo manyekene munene Matoke Patrick na mangi ayagari tukosangana naye asobo tukubabona toskare ne TV yao. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobili yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikirili ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV oburuso bw'umugusi magega ya television Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Ntorore gabu na kibako chikuragere na butokuragere kai ntu no tokuragere yo mutumi to chikurara woya Rusia My name is Albert Omarigo. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV. Oboroso bw'omugusi. Morigereria Wensoko TV karibu na inde asobo tukubabara sensemo yega ya kabire asugusanga na mono kurigereria yagendera tukurase eward ya Bokera ensemo yebunge ya North Mugirange County ni ya Nyamira siasa na mugendero na monega turuchi asobo chorbu mwaka uguche na yagendera tukurase sensemeyo ninde no mugani me studio na kire byago kwani butukubwa bona kurwabo ntasoe ase enkwana ya itukwani yangu mwanchumuliri karibu sana ndara kwa alikani kwanza bia mono sana yeah. Mwanjo murigereria samaria tanguru kwa Matoke Patrick Osebe sitere North Mugirango Bokera Ward ngoja nateba gukiro magarari kabisa rigituka tama mintanyo ndo mwako mwenye yakanyora so ali no sito na Bokera Ward no ngori UMCA 2027 yes Biamana haso ikaime yes studio nigo gwachirenga kieria ase anginse yemo ya eterege kiombekeri kia April kia rule ligo liria mafuta tima itina kurunchira abo mba komentere fe akogocha gosena kigwacha korende parali ligo lirinya lia mafuta sabata ebire na bono nigo asensemeria petrol ya men shilingi 15 na ema asensemeria diesel shilingi na 45 na ema ayeta yaro atigere 152 gemineti wane petrol ya around 214 abuna se county ya Nairobi na boy gas diesel 246 na manye tebuno konya korokoro asomo chigo konya karachi semo chinde buna Garissa guchigusigo chimate kuna gukina una konya gukina guchiro na bora ike gusio chonyore na atachire 250 turachakira gabo gukina kweli kuliria mafuta ande serikali ya tebana bono teri kolikini kolende yakinde bono gukini amafuta he and to increase the cost of living kera mafuta kine kiregento ngocho no mambi njiro mwana biashara town ye professionally ndo mwalimu rakete ndi wasomia ngokoli biashara town ya Nairobi ekera mafuta kinire yeminate all other things the prices chicho change the government of Kenya nkagete na esiroka ni liba korete ko kuligichikura una bottom up iba mileti na bako kurusia magolinze bayira guchigoro bako nyobo mabwa wananchi kabisa kiagara bono ekero gusangina okomenta mafuta that is the essential for move no ku one place to another that is very essential no ama gutekera kwa mentire kwa mende create in this country so immediately na government ya Ruto they consider the common mwananchi nonye kera bona even me as an aspiring MC I can tell you for free ama gutana ka bekire ga 13,000 around 13 then anda kusina onchoka na Nairobi Nairobi lakini sasa mbeke 13 lazima ende yangi sana chinde mai kwenda na Nairobi paka wana atakongera noni ntu wake sabuli bango no kubeka muguta digambo kulio beso boke wana pororo mnyokeria wananchi ali ni matatu oiga ikegusi kole bintu kera bona muguta be enga na muguta okore bara na watano beke bese yo chenjiri bintu kienda bantu bakonyeke so this government of Rutero bukiagetere and bono bama gochesera bantu psychologically liba menta moisonde kwa ba menta iga mambia ya kera bakenya bakurete bakaira ni chisiringi na chinkake abakenya bakata nande bayira nirinze and bono bakirega and bakoreki babakine igemine tina serikali yeterengerete bantu bakenya nonye ige perengerete baruboka banyine and ngo role na after magutabona okeni gunone wiki ya moyoka iga umuntu rosiri billions and bakenya bono metena matuko emeronge 3 asenge chekero ligo liria ruru ya chitariki 14 game netina liko minyoka nane baka chitariki 14 30 days brother amagutakire more than 16 amen 16 shillings na 46 shillings chiwese chiko none account y'umuntu direct those are billions of money na the government ya Kenya bona gentonke ye barora bakenya bayikire level mbaba tageti nonye bona batukurigiye chiwese inchirende yonsi baje kuboyerenerie elinde babakire nde chikura gentonke bayanda to koraga mugutegete ba maintenance njo sema utali goro kosale chizi chinde ya mugutasale kire ajire goro mono chiwese campaign chanje kurigi guga igaba Kenya they must be very
ande bamenya serikali yero nentuambuga aki yewa egente kia mafuta nigo gia chiro manyete engakieria buna rali tukoria nkyo maetomo senator we county ya Kisii Richard Onyonka na asiritingi na omongi na Teresia ereto kurwa ngora guchiase ya matene family ngima kiujumla nyone nase omugusi asogusira omongi na bunoria na bona karoli golibuneriga egento bunegi gyako kana tukoria rero Onyonka na ateba semo ase enkaya emwe na iganse emwe utawala katebana ase amatanga ngina siasa teriwe chikoenekiwa kulinda abantu boka barachiwa ka siasa agatebana nsifuna na babu na boka barachiwa teba one time gose na bande bonse barachigocha sensemeyo ine ase litukolia nkiasa matanga ega igete minute na bona siasa ya mafuta nabo erachigwa kora singe ntuma itabana siasa kende gionsi gesinini giyakorekana ne bana nense ya muyoka ya itrega uchakira bwe kene kya gutarira bono no nyene gwikingi maguse umutinyo mugima ankyo matanga litanga umusenator Onyonka gakwanete brother losing a parent that pain ne pain sana na nje na ramu akeni na pole sana na lengoro ende nabwe nitoko mukoba lakini interview ya mbwata lakini mambe nonkali abana siasa any opportunities toko nyora abantu kubaeresera ekene clear kibwente ko kwano lazima tukwane ikabona mambia umusenator Onyonka ya expectana ki umonginolia Teresa ndo mutindike na maskania manene sana lakini ya mangana ye sebuna ngendrete buna bana siasa lazima tukwane amangana buna ya maguta mentire lazima chakwane chikura bono muno mwarraje no chikura chabere Kenya lero je by election yaba ebintu bya chakamambia abantu bakwemiora abantu bamenyo ku polling stations those things they must be lazima Kenya baitu bakwane kera muona siasa the moment ikumira abantu that is the only chance yobwate yokote yabantu naki ebintu bya ndokora Kenya neke nendo Onyonka monyene mwana mitekera ya potite ko ni wangokurete mere bono rende usina authority example naki akere bintu bya Kenya byo salika twakura bono mambi no to jakara tukurero kabisa makuta na sale krepi bono Onyonka minto unaliwa kutimbo kimongina ruta na mutana comment te kwa na mabira ndo nyolete no ndi gara papa to kuipa pa kurungu eno ndako sainiga endo role ngina Onyonka sire endo mentira otro jini ntwe opposition yao ito boka kera maitena mambi bantaba kwa bari Onyonka ite mentira makuta basinyo kugenda lakini no to kara bange mono eli to kwa na mangana ya ruta okay litukuria rero ntobate by election asense muye bunge ya Emurua Dikir abwase kwetera sekiama kya UDA mbabu atumurwaniriri obo wetera setikete kiama kya UDA kurukona nere dola bakumroka ketera alafu ase kiama kya DCP mbabu ate uyo kurukona nere Vincent and of course kiama kya PNU ne bya mabine byale ngora lakini kwekiraboni gake kuriria ase site ye kiama kya Jubilee ase mitandao yake rero already barabuba abikire post agali kurukina ki uyo kurukwa buna nere ketera nere bono obiru mubi ase obochori obwo no bunge bwe chikure chitenti 1015 uyo kabere nigacha chilifu 10 na sense mo yekiamu ya DCP barombata tena ase mo ye Emurua Dikir barobwo bagochikonyora obubi igoro yobochori oboke bako kala ritukulera none kurumambi kare numbare ngona mange nabaga kwana kiwa gocha inche muno montore in Jubilee nendore in opposition as we speak I can say that we won nchirakie ntwabu achikura chirichia Emurua Dikir umano minto tiango practical example ntu atwara jipa election gusi asema tianya kuru Nyansiongo ekerenyo na kwende nyamaya asa banta ba kirtu wanza patatu ntebi muntu kyo UDA imagine elia monta bweretu na kiyarenga ndo wanene waliru MCA na ndito kubwe byo byonsi Emurua Dikir balina keep 6 ndo wanene abantu bamwabo Ruto umuntu disi nyomba ige statement inche na maito umuntu disi bichikura chinyinge pi arenga konyora according to me njia bweta njiri busatu kiagara litangani umuntu DCP he was not supporting opposition yebon iga support serikali ekerabu agatumu mwina ya igo ya ngoba numwana olia for example to gwatu mwana oli blue na to gwatu in opposition abantu bakuna balinga no bankwiba na bayo tobege tiro bon umuntu yoito Vincent wekachikura 10,000 oli kire statement Ruto should be worried kana itu matiangi itu ntoma tena ki sigizi na wata chikura chinyinge mono lakini Ruto amubwe chikura chinkeka buno yamubwe iga ikimina na another parts of Kenya, Mount Kenya tao kuna nonye, Eastern tao kuna nonye, nyansa ito no na bagara bakano tena they are tunataka power. Nyansa ito no chola na kitoto waka chikura. And for the first time nyansa kuto waka chikura chingo include ya bagara waka matiang. So
a statement ya Recruit Mrua Dikir, Ruto should learn that even keep six. Aba sigisi bamuabo. They repeat about him. Not because bamuangete. Asing enjo etakirete bweka na abantu bae barangana sale. Bwebire common mwananchi. Nenda karo kwa siasa ye. No ni siasa ko mwana minto. But I will not promise what I know I will not achieve. Ruto gave people heaven. No ni njopo nyete. No na ingo opposition njina na kwa serikali na kwa na ngesi Ruto 2022 because I have loved Jubilee since 2017 I have been in Jubilee and I'm so loyal to Uhuru Kenyatta. So abante ba firetina bwana na yuko na wante ayese kwa biashara hapa poda na watena Ruto ya ngoja kuwasumbua pamba kondwana paka abantu banga kwera no musigo ne senjo na uyu mtu wa baba uyu mtu wa Jubilee bono iga mata na bako tena haki mwana minto bono haki round yako kwa story ikijana yenu Matiang'i ama Jubilee yenu ama opposition yenu ndio tuka hapo asenge njoo yake iga abike tabanta baka pilivu na ako chuonjoro bogima era pilivu na notaje gasika Ruto abwanto ko hachi pesa direct una kora nyomba kera tena ki wake simi free brother na roje ngake simi free ngingo jire kasi wako wifi na ko anda jiro wise answer nyole wifi free because most of our businesses nowadays is TikTok and online promotions ingande se wifi ri bakopeke wifi nyomba ko se duka yana Ruto tebere ko mpekirale se chiro ga bara ga nyole tingwa na sana ko biashara jingo tomuntu abantu kujituka liyo lakini sana se wifi ya free which is not there, so he promised heaven which he has not achieved even bono oitira bante miyo pi na kia bantu bali baka chikule njini baka asinge chuko moro kenaki onyense ina no naye no chokoli wemero yebo ito twabwa ekero to kwanira yega ekero kirina boge tunya kulire na wikira boniga ningo ungwaji mkono ya engori igoro mono Paul sinjiri tia sokari chikolia lero ekero kwa chirigereria bado umurai wense Dr. William Samuel bado nero bekire igoro ase policy china bado nero tangaine ase kero kerikyo burai wense na mbaibere gocha kwanza turachakirabu ine ainwegenete policy chiga injira mongo chegana erizo nero ngote libo igo igonwegenete konye kuchigenete igani minute na bari go wanchira neno murai wense igo bado na rigoro njitingo kana erizo nero intubuno opposition ntora kwana we need itu akwana na ki oyo Gashawa oyo Matiang'i oyo Nsifuna oyo Madakarua oyo Kalonzo bali bonsi bali goroga in the opposition, the 10 of them or 11 of them as they are going to be ba agree na it is one candidate oyo goroku for example that mnanje I believe Matiang'i ba ucho kwana kera without Matiang'i mnanje na wanta akekura as opposition well without Matiang'i I will not vote in opposition because I believe in him, I believe in his everything kiriya gukora the moment uko gutangaza candidate yemo ne bunge ko bunu ngutangasa tole then tigabanta bakole police chiabo tole ya gutoka bono iga we can agree na tule choka boronge tosoka umuntu itukera gwara babegete Kalonzo kando bakabeka Matiang'i kando to kora mente bintu biri ora ko segundo ikirale percentage okay mentange percentage iyo bali oyarete yaye Kalonzo arete yaye Matiang'i arete yaye okomentera ningo to ikirale to mwe na more than 20 plus so let him wait for now tiara de webs na rubuta serikali asa ayo mwenyene gwakwanire nkwana na konye Dr. Fred Matiang'i tari guchikoegwa ebendera anyarika gupeperusha askura sensemiri kwa mire serikali na bira anyarika na mwene to chuwaka ekura na sensemo yende mwinoga civic education neganiri gokorekana erigo semyo mu Kenya na ki obuyabo gwake kura mboro byobo ayo mwenyene uyo kuligiriti ogate uigure na ki ayo mwene konye Dr. Fred Matiang'i tari chukwa ticket yeyo turuchugwaka kure yo guchia sensemeria ya opposition guchia se ulio kuligiriti na civic education neganiri gokorekana eri na manyana ki obuyabo gwake kura mboro byobo itali nchire molende labda yo gumu italendo gose okuta gwita muntu moyo erizo nere ngukwanira mwana minto injuma ite maandamano njena sote baka parliament maandamano Gen Z I was there intu nturangiriti Kalonzo nturangiriti Gachagua nturangiriti Madakarua nturangiriti Matiang'i they want so we believed in one man that who can change this country is one ogoroku Matiang'i na oni nja bantu bana nombukira gali umuntu ngo badvice na ki gakike kunyarekana na ndiri kunyarekana a position to be kiribu nanje in the Jubilee into the birina umuntu ito whether he is declared as the opposition candidate or not Matiang'i will pin the ballot because it is not opposition who called him, it is the Genesis into it is the millennials abasai, it is the Kenyans who are calling for his candidate. It is not a certain man to sit somewhere and decide for him.
That is the stand we have as Jubilee Party. Lakini hapo tena ki isi kunyarekana na Nairobi wanjire, which I know. Because no nere taino kwesente go sira stone yote teye. Mekutan to atwali nere last week to badana mukutana baka naruko. Igato tete abantu bane inuma nyana ki no na enko aroli mu andako mukora interview yeke safe me andako mukora. Igate the only day akubura in the pilot nekera kwete. Bona ka kikaro manno na ukwana ki dia kwete rio kana dia kubure pilot. Injo mwana matoke ka inguru singu choka tebana. Nate ko toka pilot. Nanjira kiko tena ki it is serious like that. If not him, nobody else. Because we are determined, youth of this country are determined, brother, people are ready for one candidate. Mini hapa chira lichia bachonse njena rote kurugusi, ngaja Nakuru, ngaenda paka Nyandarua, paka Ole Karau. Aba njena matinchino mokengu bisamalia sama tumenaiwa. Abantu bakateba no Matiang'i will not vote. So I'm talking not as Matoke. I'm talking the voice of the people from Gusii paka baikoyo malio sana na jete malisha mata. Bako tebana intu mundo tutagete Matiang'i. Okay. Nobody else. Then one no ando ya bandale na civic education na akimo uwa jikura kabisa. Mu akajikura. Mama usange mundo bata waka tayo. Ba wako just bata ite. Taso asense moya Ole Kalau. Yes. Obo chero bakeng bochi mbori bosio gaiga. Aso bo chero bakwa asense moya Ole Kalau niga bange babu achukwegena na ni gomwari guchikosokia oyomo eria chikupeperusha ebendera kura sense meria United Alternative Government DCP ya sokiri omuntu ekiambo ya Jubilee na ino mwasogetie omuntu ngajia bubono lendo bomonga ibule na nje information na manyete ose na bugate na maitena because when we had a meeting in Jubilee Dr. Matiang'i said they are on to see the principles. They have given them the freedom kiro monta are the candidate on board. But he said nganda bali ko koraki kubwata namuna principles ba agree on one candidate. If they do so, that is when it will be that about bata jo toro kyo mobu wali to koteba na United Opposition into koretaki into one na inche as a Jubilee member omonto sirete Ole Karau no monto Jubilee wano omonto ra force candidate yaye DCP. That is the truth. Kera asabanta babere ngosiriri nintwe wakiro pole ngwanta wakiro usintu bantu wakiro pole no nya mayaga ali karo mu MCA sirete abantu banya mayaba tataraki tiyo muru ngabatene ne tumwakire pole mba mwakire pole wano na intu muru minto sirire na Jubilee ngobwento wakiro pole ikobona abantu ba DCP they need to decide. According to me, I must take the stand of the party ku Jubilee. Abantu ba DCP tikaba decide intu muru minta kwete batu anchere on the koroki unity ya opposition to fill the candidate to nominate kera to the not budget nomination ye ground monta bor to kumupinga kora na power of kifia to kama terendo no mondo ko it was given as a direct nomination. Okay. Well, so ona abantu bali bomento ko tiga senju ya unity ya opposition na abantu ba DCP bato tigere to bwe UDA. Okay. Lakini to kwandra ko mwali ikawa mo na borobo na intwe mbochi botoko sake na bomo kitoko kwanera ona to umuntu itoka gukwa to bwento gwake rupole ande mwacha mwalate jirungu mwacha goita kisuguri ona akikole ne mwato konyire. So it is Gachagua and the DCP kuamua kutigera Jubilee enjeti ngo advice Jubilee tigere DCP sengenzo yake ninto gwake rupole ngwaruche ase ekwende yapo chorwe bwe kiama DCP kiama ya DCP nkegeti around chikura 12,000 ekia UDA nkianyorete around 1,000 chiarenge insi sana labda koja bago chokogena mpaka setebe igorente rio chikobara chikure icho maya konyorana ekiama kia UDA keria molima minchana kerekyo giaitire gatia ekeri mutu abon na kinate verana ki these people they should sit down and the advice I will always give and I have to give them principles chia UDA ose party leader ya UDA isalansene party leader ya Jubilee wa agree on one candidate. Okay. And the candidate wa ku agree abo yo Jubilee kera ninto wake rupole gotinde yancha mono lakini e candidate yebe ya Jubilee kera muntu osirete gari no yo Jubilee abantu bali bachikwaka sympathy votes na ki tigatolere Jubilee lera korataki nere kwerira. Okay. Yes. Twira na se ward ya bokere bono ensemo ye bunge ya North Mugirange County ne ya Nyamira ekaroto gutigaraga abo asensemi ya nomination. Ndaira igoboke ni gogosirekia mu ya Jubilee abu nore na ande inere ticket oganetie gochi kogena nero mpaka setebe. Litkuria nomination like etokane na bono toranyora ticket yeyo. Okonganya gusoko tigaro. Jubilee will be there whether I am nominated as MC or not. That is my party.
my loyalty to Uhuru is different from even the party. Injo muntu kurukuna mwana wa Uhuru Kenyatta na Jubilee Party, I've been there since 2017. Around the school. Around the president of Chuka University, no na lengi. We were among the youths, we were ambassadors of Jubilee. We were vibrant Guruji University. So I believe in Jubilee whether I am in the table or not. So little nomination here it's a change. Still I will be in Jubilee. Because it is not a matter of dying or doom. It's a matter of supporting the party and supporting you mwano minto kurumati. Ila wasi ndeka neke mbeketa no mwano ito kurukumatian. Inge minetina asense moyago labda nomination iliyeto kanena tali ya kwairu ticket yeyo for you. Tali must yogene bakayete bebono. Yugo gocha kusirolia onyorobo buya se nomination. As much as imaitere fair, free and fair. The one lakini manyena no monto etamaye go beko bosiringi oera ligwa kera to go to royalty brother there is none okorigi bokire ngimo royal to Jubilee than me on a royalty igona ba gojikona na murangu maga yoni bako lakini bon nende nyita tinga go bintu bya free. I'm working for the ticket through the ground. That is why I got a monto wensi okorigi kura bokiro ticket ya Jubilee tabasa kwa. I have even advised the party to call nominations free and fair so that you can go monto on a matoke nabua. Omonta madaraki matoke gavwa free and fair they to call to support even me. Let me now tell you SMS na njegi nkobu free and fair e ground inside sabantu ba kachikura chi manyana eba kachikura bambua free and fair. I will support you Limbua. Okay. Well, to build the party I will support Limbua. I was in nomination list 2022 number 2. Umonta kara bige to list ebo krekanuga somebody told me to go to court. Jana top up na number 2. The one ngamate am not going to think ko chama ya ne ya Jubilee se njonyi njete. Na ni nyegambia ege ndege kere jana top up. Nyamira to watu mwemu sio yo mubwe ko Jubilee. Tainje ngo jikoewa. No monto munga ko ewa. Nkina gambira chama ya ne nganjete kurwani goro yo monto. Liba go monto one gataite ko anda anda diga anda era abeke chama kina. Na jita kabeke kina ero le bono minute na msira kita ko kanone. Tai ko kanone but that is not brought me here. Inche there is no day I will fight Jubilee. Okay. I will stand by its principles because Uhuru, Kioni and others, Babo, Matiangi, deputy party leaders, a principle about it, they are for sure they are seen Kwanza, or when Musiba Tabantabak. I'm 30 years. The one when Musiba Tagate, Abanto, very focused, about a future area, a principle, Matianga. I think I have that principle. Lakini nilingo cha kubu nomination, I would accept. Okay. Though, tinda royo jakobo. Wekeroni atora rakemina ni kiona kigere bueno. And with your without Jubilee Party tinda romo to bwana chikura chabukira tia iwe to kinda. Okay. Bueno. Ase wadi ya bukira gwatebera kwa bete student leader no koligere na experience kiago aliase kwa rule wekera boni gesa bari yago yobrai up to now na kigo cha kokonya o momenyi we wadi ya bukira na boigo na raliaya umubangire tukuru sense me experience kelio bwategeke. Experience kiwa wanafunzi mwana minto, a leader you must have solutions, you must have a vision. That's mutuare inkiyo chokorera abantu. Una nabete student leader, oise kwa ende se chata ya Chuka University 2017, ani se kitabu keligia nini the most popular, most hardworking even the young people. My vice chancellor up to now, I kondokana a man who wants to help everybody. Karato committee na njoka anywhere. I want the Mheshimiwa, a man who wants to help everybody. That is my spirit. Kiaranje na maita na kama nyore kirogo ina kenyora kwa nyaba na inji. Onande na ngote nenga ngona tengere university kiaranje na beta finance second year. That year no post president. The one monta ka boro mpinga. Kana nge finance karose kit yeko kuna ni support ni some kit. Even before elections I had that kit. Ina rocha wanafunzi bwana mwanafunzi yao defana 3000. Monta wakaende se mistake ma waso mwako mugima. Ese 3000 jabo to muibuli. Ingarwasi ndiko kun support ni some kit. Kere Chuka University up to now. If you want to do research go to Chuka University. Oboli kit yeko kun support ni some kama token karo ninje patron bako waleo. Kwalde to akonya abana baito pakega ikaka ngo tenne kirogo umuyiko yolengo mpinga nyono mugusi ali no matembo ikoye. Na what 7800 votes ili yango cast. Oyo ngo bwate what 1700. Sencho na bwate vision ina tiankorera abantu. Ne kit ikaka ngo chaka na bwate agenda yoko likichikura. Jena beta forced na 4 years abagusi bakantena no bro. You have done a lot for these people.
tigato tenia kero akira ngabate second yande ndikire wana kinga kake tadia match kombe kira kenan jina to ko Churchill da ya CU world ndagenda no polisi nganda no polisi lakini wakante bono ubura ikoroki kana one chipasa cha kusuyengima or the 30 constituencies inja yangu chui njina maita ba chumbe bon spinach na bajana makubugata ine gresi sangete kuma tengo chande chachuka university go chande pikuro office chachuka university maita ka rojo pikuro office mu chumbe mwaka tanga ndo piki akorega sin rais osangyo ko bekera kafia paka Nairobi simbarati njina ka pikiri chachuka university na ko bera bana ono ko ba na magutangazana all the bursaries chikorusi na jirete chuka. So I think I have a lot of experience in leadership. Since then, when I say Tobukeira, I have done a lot. Paka wante about 2017, go chande school na lingi wana ngata I think go kinda school because I believed inje na wekeroga say tombia. 2017 I built 2 houses with the Wasani one because songe baka tena your network is your net worth. Inje na oninje na president opportunity. Muntu ndi basi wikero monene ngoja naka tayi mwana minto wana sitali muntu naro bwate nyumba yonyansi ngonya mabati gatwa ntumo konye oko ngama bati ngugo shine tanje na kwero sereri eteri up to date bokera bona yebwate nyumba 19 chiga jina matoke lakini basiana neze rasmi manku ani sana chia sebaria batari kwenya lakini ana kutumeka bese ya nenchi including last year August ko lobby na koleta resources korwa ikiobora irende ekiaba ngiobora okay network iliyo bwate kera umwe musiye there is nothing you go to no to network. Well, last year August 2025 itoka nyumba isano iwana jete gali wasani bali kutana barubu ni bwatu masani ko kuchanua ukoliyo wana banyamira kaja Nairobi kanga muteye mwana minto imbwata abantu gali batano batabwati nyumba pijigutwa akande ndango chibicha ngamoro kichibicha akande mabati rengo tagete ngamate 150 akanga watu 150 tukanda kubeka nyumba gali sano taisei tumwiri ona tayano manga jerto techiko bana nyumba imegwa kwa oyo tibia ngobuli bara maswali atebena kiya no bwa gacha tayanti ya tayanko ya bakwane gali okamba bisa yebona mwiri ona tayo na gachirete tena bari bane bachandegeti ngorande na kinna nyasaye na changa chinguru wake njemba konye abahiri abo engakikira tombale kurigeri kwa no mwiri oyo mbiyarake kubo muntu oli gotweru at the end of the day nyumba chakara gachwa kato chigora tukamakonyole inyumba ya mtu agaje twakorere lakini abana bero barora baiseke batarande university ande baite bonse oyo makwana pomet oyo ndakwa na moyi ande musaje uli akamuka kante na matokere ono twabaka achire mbiye muno abana bakande school akabemo kibonse akaba full scholarship first year to fourth year that is when go tena I understand the need yo mwana ole bokera senjo experience ke na City University obotaka bole nanje ngine to botaka ngine to bomame kiara sit obo bana wonse no bale lakini ba ngwenyara primary class 4 to form 4 so meta sondo bo mwiri ngaru form 1 to form 4 ngaja ikamu secondary bo mwiri ndangeri friends kamsinga lakini tinchete ya sanjia lengoro ngaje day school itakwata no laboratory so I had to do exam twice kama gwande university well lakini so I understand the need ya abantu bali babwate umuntu akolere bona igabokera ward bakera mbaroje ende ko transitional student mentorship for 5 years ko 2020 riri covid ko bwata njana jina ngare bali mwaminto because 2019 nali nakolete ngabwata bali bonsi yepe bakolete bakolere batanyore gasi kabate hon covid yajire tuchaka kusomia bana ga to bali batari batota image ko basomi te batoye center tukaiwe center ko matongo rutira charge chairman ya matongo nema ite program we tokosomelia bana oro covid nturi abana bakano gonjo kana form 4 tokosomelia gali for free ngama kora none shilingi teyo umuchumbo jito kotolera mabera akaiga akaturangere bani bali saba yes akatukumye gento ekibone kino ndo kotebekene ekene usikia nasirete world na ndibono grasira some of them around 4 na jitaka banyore sibajite ya samuseni world bana barumba nyole mirimo yabo so ko 2022 2026 2025 na kote ndeko kwa transitional student mentorship brother nje ngoro tubwalimu lakini ana kwa school wasomi a reason my passion is not bwalimu nanga umwana pali bunuriga naona nangu igubuya kwa argoche ko igubuya because that is my passion ni nduko mwana pali bosa nanga kwa ngoro telo I thank God that now it is limited I can go ina boko genda yes I can go to law emiake bere tatu na ko genda wachi nanga kwa ngoro public relations because I'm a very good writer, I can tell you. I'm a very good analyst. I can go into politics. I'm going to political science. Well, I'm going to live on. I'm going to go international relations. I'm going to go to okay.
Well, but now I did not get that chance. Ingateba tiancha kende ko transitional student mentorship. Nyuma bana tara apply kusips. Tora matena ki no kwanya torone D. Na wa apply o engineer which bara iga bu ora jakasa tu yatio tire ga diploma o chiabuga because I have friends bakorate bwana building and construction babu bali bironi abona ganji bakwa chika jina kombo. Okay. Well, atajidi university injet. So all those things na kolera abantu baito I feel like no onandi na kwa chinguru nkeiga natural resources chiabo angoti korti mintebinen kera bona bona kan teli bokera e bwa chi application ine choko yeba cha application ni mwana minto first year bonango so bisige ngendo kora ligine bare ya me ko wat chonsinye nyebeke budget area ya me ko wat chonsinye nyebeke to standard na ndi ko very expensive mo musi ngo kunya ni nweka mo ko standard sirabu ko te banka magena bu jento ko mura magena tutaraso sense me yo yugo kwanira asense mo ye chipara na bintu binde yes sir ya turara korana asense mo ye chisemi ase biri kwara akorerwa ikera bono iga labda ngeke yo eiketukana na kwanyorera libageri umurubiri oguno rulioyo gochia se omomenyi ole ase ward ya bokera na mona sensemo ye chisemi ayebuna omu MCA asengichuno bwata role yanene sana ku play kurwa sensemo ya ECD na kubata na nomo governor eriko nekina aso mwana oiwera ase ward ya bokera chisemi chirecho wika ase ntungu ate clear vision and the next time kwaranga na bali bande ba to compete na barabu na baje ba kwana kenda gera ni matimba bwata agenda wono diana na ko ibera sirie yani gera nje whether ma tegendo krio no ibeke ndo kyo muntu to ma to implement na rombo saigo number 1 asa masomo mu MCA a budget imbu ate ECD classes choka and ECD is the foundation yo mwanafunzi and butambi na jire TV ga ngoja natana ki the 22 schools primary schools imbu ate bokera chirichitara beko ECD standard ECD class kwanza nchirichi bwatu ke birasi bya matope ECD bire bwatu ke birasi bya mabati ebiro bingo tiana onya sai na roji bunango swaiga igente tangani nkora make sure class kina kiaga into standard na ukebeka baka tiles na kubeko buranda rundi sikali igente kale bana kono abana banya kwego so that omwana aromate ochikwigwe skuru rwara akonyoro buranda rundi omunya koje skuru na tiangende ndudo buranda rundi boli omwana no lengo muticho osole ngo muri yake oburanda rundi wa muri skuru at the end of the day mwalimu monyore omwakire kala grosso buranda rundi amasore class omwana osomire I dintagetiko ngaina bantu babukera bazito ngaina emyaka ebere metangani ebirasi biro biro bokera byonse bya ECD none gaba nego chioswa one kandigereti amanya nje arange budget ina korana mangana ECD classes chiribokera ina be ko musingi gendo ngiyense yora omwana onto yo musingi omwe kwa masomo kwalre gemreti ina focus ya gene ne ase myaka ebere metangani number 2 abana funsi aba university and colleges already have a program ya ndata bona ya. The only thing which commenter, brother, I can tell you, as much as that much resources show konya wanafunzi, wetira connection yane, wanafunzi 100 and something, but full sponsored wetira wasani bana. Well, one of them, they know same one, jete mono kumwiro, chanua sponsored wanafunzi direct, bali more than 80, bali more direct. Take good word yani yoka. Kera mwanafunzi kwa naone kwa ndije maya kwa nyoro muntu kete umwana haita A- natara kwa university metinyebera akortesiko so ona kimbate program ebona iga so I'm very clear and na tebetega last time kana enkana professionals babukira babe ready ona okuli musara bukira njebuna ko MCA mushahara rasma ngiri bubere kiro mutyenyi tubekire pasali ya colleges and universities kera pasali yo professionals yaba igo kwanira mbara byaba techikoba na bunaboni go murai wense kero kulire mirobiri ya serikali yonsi pia sense merie bango noroche na uchakira sense meria yobo chenu okendo bwagachwe chinyomba nebinte bigabire byonsi pi abu no mochando yoiga kolenga no Kenya aso kobeteru na ebese yago nigiye korusugwa aso moshara wone chingiro ya chikwagachwe labda chinyomba yende yagenda sha yende yagenda kuchimwino gaiga kokuobo koreri lakini kolenga no Kenya taisa negetina wango nagani kuna chwa bese ine ayana kikuchiko ene kiekeiga na professionals yabaiga bara byabo gukwanira omwana minto professionals gukwana bali bawate goodwill kera even ali yo kobetere yo muntu kobetere muntu asimo MC you have no powers to detect mo sharbo muntu by force well kera I'm not in the public service body to detect mo sharbo muntu by force ona brother bona kati mo MCA but there are people I can talk to na motevina ngwa gachinde nyomba sigeti muntu kurangire kotayibuka tamabatia wate bichumali wata gatuget kerondo mu MCA kurangalia abantu baitu babukira naki inu ayino bwatu musharo na ino bwatu kerambaro rabangi the only thing batara rise leadership and vision
kwalde mbali ba mbona ki wono ebinde wadra de motuka mange toko so ekerubu toko kora twakora tumaite ntuka tumurayo itu ndi won igwa mnot singina kerubu ngori se josugumira no muntu taigo sugumu lakini ine vision important na ki professionals ana ko barangeli abantu batamali banyita masomo bobe umuntu umurangeli motena ki njigaki oso musaro cyo untomere chiru akakita to kuigora tainjera to kubeka bake committee ero etendete abana funsi bali to bekera no chiru bere kera ntu ale professionals to tebe 300 waru chiru bere tali 600,000 kwani mwana ule college na university wasenga tate pasa ti MMCA tajiri bo chiru bere umwana wasangia udifana 2,000 or 3,000 MMCA kwa mwere pasa ya 1,000 muchumba mwere ya 5,000 takire ti school fees because lazima aron faiteli kiro mwana afil na umwana umwe ayo ko matoka nakora naro injibe ko manya tin kunyara. That is why I will wish even now I'm loping them ndo kwa naye I'm loping them 100%. So tadigo jo kalina ire kiro iga osanga na kiyama 300 taka janere 300 professionals bakuru bukere ward tokonya bana abandi igasama ngana masomo aro nimbangite 100%. Okay, ritukuri ale umugabara gwe county ya Nyamira Amos Nyaribo na chaki osenasio ni umurubirigalia bo koyana na erungoli uchiase abana funzi ase ward ya ringa seri tukuri ale alinga semo ya Kemera na chaki umurubiri oyo ase county ya Kisii ngwaruch amabere ngoana nwali iguru umurubiri oyo gomugima ase ogosira aborokiwa na kwene kina aborokiwa bari bonsi pigo sa abana bari aba ECD konyubare erungoli kanigere kyonkere keke aso murubiri oyo gomugima bwerungoli asengenche ward ya murubiri tali wakwande ward ya muyoko gose West Mugirosere na bunge ya West Mugirango yoka gose burabu nigo goche gocha paka no nyeno Mugirango pake ward ya wime wika abana banywe erungoli Nairobi county gaiga abana baito bali basoma chi public schools to basiringisana wanda waragara ranchi yeba eskuru koronchi erungoli inje kuna njengi antantani sana andi antantani no ndiya ronje tritangani brother ngoli karonyo ngoli akanigo kewara no mara 10 in 1 hour inkyoroje that is misplaced priority. Let me tell you the truth. Inkyora aero mwana Nyamira ngoli dare me na bango tenera mwana bali noga toete kiskuru 10 not Mugirango yoka ngoro kisi birasi bire bya matobe ne bira not Mugirango yoka tikana ji constituency chinde 10 nonye mambi ntea mi mwana bali na ground ebirasi bire bya matobe na ndebya mabati ngina ero mwana erungo budget ngina bekero chirungo lime erungo liyo mwana ranyu kusoba aje skuru wose bali bate bari siringi komi umwana erungo liya kombe skuru ibango akache CD class lakini bara Roma nyete niko bakoboka bachinchara eskuru labda nyonye maroro bataliete kende brother erungo likoro sigwa abana funsi taibonsi pa kujiskuru bate kwenyara aba iboli mbare gali base bataguna na bekubeke program pike budget ya school kan put kosa iboli ba kwanda na ki inwe karu oriyo jara koru aru urite kunyara webisa abande mokoraki. That is a misplaced priority, I can tell you. Wano mwana nywele ngoli go te osendrende ko chise aso ajinda ime aro kwa makonje aso ebumbi kwalre umwana nywele ayo te ngoli lakini ajiteneli kubanka chiba chiri kuba amoxiri 100 shillings oto mwana ngoli asingi 10 ochikora liyo kali shilingi 100 kabo makonye iko dinda azimisi umurobeli umube but now that is a misplaced priority. Okay, ndako mwana ngoli morosire class kire standard kwalre kimu motivate aje skuru mwana ma tengo enda ngo isaranse kero kirekia ndo zirero kengia kwalre kera programs chinda abantu bande bakolire tairo ngoli bako abana peta mabera yu mwana abatali mabera yotinda to kisimba lakini abatali ero ngoli tata ekumyo kyo mwana kuru mambi no mwana yondi yako concentrate soma. All right. Ekalote tusango mwanchu murigeria asubu twabone namba ya mawasiliano ni ria hameno 9 na mara 5 mweri obeka isato no yagandira gutuma ujumbe ya genyi ngeboga na bakurikia ujumbe yago aso mutandao Facebook arabaga sesemeri ya YouTube naboga no chuwaka esimi yago twabona kitogandira tagusanga ase obwamo siasa nerega mogandira tuka sorongo rwagusi whereby na yabere siasa yoko sera sana kuna tokenism euro chagandira tukweneki gwa kirase gocha na aso robot ndori rwa soka talina aso mwako 2027 na vera anyarikana siasa yichikoba the most expensive campaign ereposio gaiga aso mwako gocha umwe msi na vera anyarikana uchiko tumeka 4.3 million ase campaign yago yoka na kigo cha ufandi campaign yago se ebese ywe karote kana na umwe msi yebweka wikocho tumeka around 4.3 million na ine kwa tumekira bese yo musharo gono maitena ni rengole ayana kigo cha kwerania bese yo abutori orono wono bokurumi bogocha bwa soira ime
ina analysis lakini siasa yene as much as irende kwa general nje understand na our people are so reasonable to an extent that they will see not what you give them and the enjiri jengora ndi kusi muntu asakulira lingo kwa lakini mwana siasa tayaro ikiagara kini tayinjina ngocho chake bintebi ebya chake tekale ndegwana ni mwana siasa tayo okoja ko bange campaign yaye otebange tena kya agochunye fund na mwana siasa tayo unless you are so selfish personally nimbangete yabona ngunye kwa neti basaka da general nimbangete na ngocho fund campaign yana. Number 2 nimbata basani very ready. I have so many friends. I want them matoke. We only need that ticket. From there, leave us. Kwalre. Ticket wata then I under one na kiko ile ticket ya Jubilee. Kuruwa buto ticket campaign. These people know that they are promising me now. Njeba kwa nyete university brother. Ekana ngoli kero university my father ekana ngura angeli kunjuko ira ni nomination papers FI ambulet. Korunka nguru eranka JRS school. But friends kwalre friends had to come in. But I'm very sure mundu tayo koligi siasa otamatenda kyako kwenye fan. Number 2 abantu baitekera mukolia. Nchiro roji nyinga santo kwa letera. Lakini yakera mukolia kalinke. Kera brother thing on the yaro ekenepi. To kwanta into make 10 million ese campaign na njengole myaka 5 tingira 10 million chiana. Tigatu kwa Kristo bolibo bokora. Jamu not an hypocrite. I have to tell my people the truth. Jiri mukolia jiro chijuan speed. Kwalre. Lakini atanga god nimba tankro yokwabira. Kera ebintu ngokora ebitan people bamsiye pako monta mbako ndena ngwango tamagari gora ke bintu ngokora nonu musharo otocho wikago there is ngwango kora boigo integete kana ne karon korara umwana naligi kirogo bako tanda kit katomo esenjo isenu miyolenge lakini injina mulie cyane cyinyi nje mbabere mbakorere gasi yawo ne kwanta korake ebwante okoro lakini muntu ndo base koligi kero kero tiye bangana ki budget ya rasmo beke cheto wanto ido ngoja bali basa fiskali nona karon kana matanga ali ngorande bako tanda toye wana wanarina wakuboni matoke mabino wakaro wana rende gombaro jina so budget ya siasa lazima mundabe koro. Okay, ekara tukwanira sesemi ya matanga niko mukarako swa matanga gusemi kanyone mesangirikano ye kanisa ndo siasa mwanyore musangirikano ekimina nonkere gikaraiga omu MCA na chitaga kwaningana gitaria akamochiko bana niga kuogererwa ase amatanga na voigo kerogotegerera diga mochitiko nigo yarenge nkwani yigitana ndaka yonchora ekamochiko bana bono na nduira nirasogosira daktari Fred Matiang'i no nganchire tuchiese eklipu ekyo mwanchomo ligereria turararigereria na ki omokwani oyo kwanete gabo nkia kwanete kurwabo ntumanya kurana asensemeyo elio onyare ko iraneri togera sensemo yende tiango turararigereria na rari agendere tokurwase enseme ina nde ine kikiagerete bakamugerera asumu sangirikano oyo. Bitia tiembiri bia chiriga bikono batana Matiang'i tosha ngegere ba erwekero no eninte bunana nisana ke to motu tinga ke Matiang'i ngera Matiang'i no eito mwara tegerera tori banana Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womugusi magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi
onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagaria bene liyokuraria asegitesenieke asoriguri liyakibusani. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Bitiatie mbere bya chiriga bikono batana matiangi tosha ngegera ba erwekero no eninte bunana nisare ke tomo tutinga ke matiangi ngera matiangi no eito mwara tegerera tori wanana ase enseme yuko igure nkwani ria kwanete gabo na umukareko kende gore mukarakara siasa kando ne yiga yenibo kurinde na siasa yokuramana ono bwo bugima habana siasa bwachorere gose mwachorere brother anambe yamu one kwa bwatiri siasa yane lakini ndio twamanya no chobwati inje na jorda siasa yo mulembe kera slogan yetu gosisi kuri logo ya Jubilee ibwatiri iruma liruma karato somese ebuku lirumene enyoni gose egetongo kya chete gotuka obuya kikareta information ina wone mbere etoigo ya keire wana bantu marembo turi otokire igaja neri toli green nto wana ine reslogan yetu osikoli all my clips ingere na ndia pray uga ba kumunda gamboli ngia ko yara na matanga go soma chibuku yona ta ko siasa yo soma chibuku choka na kurande bantu itu na ya mayana chache no nyabona bwasalekire ya no ndiri musate bati buna ya abanda baitu bachandikire muno sana asensi ya Misiri umurai wense omwaka wechile fuibere merongebere nebere na tarite kanisa sana of course nkwira ne diole gabo yes watebire na no narite kurandio mulembe gukwane gore lingana gocha na kubalemya no nyoro murai wense na bari gutara kaga korekyo ningi nyorite bya sana but bono hypocrisy nere ere ke wange kangao there is no why na chuseti gotarane lingana lyane gose gokwana chibuku echo nada to wataki muntu ndai abe offended na matoko ngataki na a different way gose na makorere na kera ko muntu maite iro ko korero yo sitting ya ko feel na you are attacking him tukamu akora siasa ere instead jena na wataki muntu andons lakini bono ese kuri gari repweke auteba nigo mutarirete matiangi asinge nchobono mogane tibi tatebetia abantu igatate bitieti ndo wana ayengo tena abantu mbale osaba raimbale batarete matiangi noni jana ngwe barana ki kaina ni mutarete kera ste matiango chinte gochi lakini agata ebitieti on twachiri wake sabana ki tata gaki muna tuli gaki umwana minto gaki egetieti boli nimbe getieti bunande gabuna nyasanto ngetubiga nimbe getieti kera all the people to support matiangi omuntu go support matiangi utarana kira asiro ko kurubokera ward ninje njaro ngiando mete sana se jana fire dina diamond onda target ninja korteki ninja target direct na ebitieti gaki nonye mwana minto nonye gwasire kero giki bo MCA kwale gose kwa binyorera yake umwana oyo matoke tindigetieti na gosororera tindigetieti pi na ukanirie umwana minto jiro umuntu ngebangete ingokora ibintu byane tindi kubwati matiangi achiko tayero chikonga chikure ground iko to kubwati matiangi asenje already we have put the vision nande ntumatiangi tayo to sere kia baba asenje tumanye tena obuya matiangi siko president tumo gusiabe president taibesa ko toa elietrieto yo akiba kotana ki beka mumuro mino borai kwa rukuyo mwa borai taira mumuro mino kara borai acha wakonye lakini leta dia kwantene bitietie ala ndai public acha no netibiga asa mabira we will forgive him lakini ona tego cho sama mabira wane bitietie bi ngumo imukabire buna nje na mutebe tena bono round ye tai bungo cho sama ground bona nje tenga ndante na ki karango bolian soko ket onte ye pache diribekere nero ya kolero tenga na mubulna ki chingo ko tebo eta bantu chingo keji kaijire kera getieti ne ndo tukamangana kya yakutuma bangu ona ko bande getieti proper lakini ende ona neli ruma ya roche gali se Jubilee akabora na kigetieti itegetieti kakini neli ruma likoleta maya lakini wana singato getieti wana bitieti bya matiangi lazima tuonyesha okay na ila toro kintu bya ko ground mbiribi ne budget kera ni pat all documents ni pat Jones ko 2021 financial year paka 2025 2024 na era bono kujara ko toeresa bunanje ko ligekero kira sto kumirana abe ready kongeneza na ki all this financial years ebintu biribiri kire se budget paka bya very provided for obikolire ene gasi getieti
nere gasi ko karbo asense mo yabo chenu ewodi ne yabo kire wekera boniga na ki state yabo chenu na kire na asense mo yende murubiri ogo no rulioyo na mona asense mtwachi dispensary ni maitenchiralia almost 4 or 5 of them almost 4 of them chirichi manyika ine na boyego chiganirie chirichiganiri ko kwarwa mu nchire mario gaboro and of course ase omomenyi wodi yabo kira gocha onyoro bokali bwo chem state yabo chenu ase wodi yabo kira injina ngo mo MCO isranste kirogo nango andotera matanga na mama ndibitieti nango genda ndosie kemunchuguru eri nyigole kyarebe kirike buli nango anda igale ngumbu galie nyigole dispensary umungena karani agajite esiekire ndi wona ndi bali ba etire ba agajite chisiekire nyigole nyibeka mariogo kyakara ekaba ni seransete lakini otene ki sometimes yabantu ba akora misplaced priorities nje batete kobeke bintu biria biko chikobachi basia bwango taibiri bibwanta okorwa kakije dispensary kemunchuguru esiekire igale esiekire yetanere ngumbu kali monge esiekire dispensary yere kyoge ga konyora abantu baitwa kyoge badaina kiga kitwanyora ka dispensary ga kayega ero munyene igaenda ka rusi bitando agadani bwente ko borro bikairwa asibere tuje kumanya na no cyo murangeli ga karese ebyago tire gose ya bitanda rusi na bibwente sababu ena I cannot even explain lakini awatene cyo murangeli ga bitanda bira rusi kyoge njabiro tyo mubona ki igale dispensary ngesiekire mubori kimunjugure dispensary kiyaga ajiri amagacharo ngesiekire twanda muisonde galia alisakwa akatiana akateba sakwa dispensary etaka ajiri bakere pi umwaka uyo 2027 basa ko mwachikura uko chomurangeli gacho mubona ki igo financial yeye budget yo ntore moja dispensary no ere kegara arabe kure budget supplementary budget ikabe ku 4 million bosa ekere budget ko be ku supplementary ekere dispensary ko be ku supplementary budget igeminati yabe kire budget formally entangani yama ko be ku supplementary muboli yango na ki as much as akona gutara akona ngina abantu na ki buna abantu bali beke nyoro kali bakanete na school teko ba mune dispensary chibese chicho chasoka chikochi chia soka ku 2018 no tare ngo 2018 yeri atoerese na bali bali ngo batoerese na ki ku 2018 chibese chasoka 4 million plus supplementary budget kai chicho chagenda ande buna atianete umwana matoke no nde tibia njeti ko mo bwa tuli mu murominto na mutena ki buna atiana na ki ataka jedesi dispensary ya sakwa atiana le matanga sobo saliko ina ataka jedesi dispensary ya sakwa omwaka oyo bamurusie kero igora njini nganyete na njira amodaire wono okay yanyi agaje amakori naga niri kongurwa ase eward ya bokeira na ari wikira boni ngangurwa yande na arangure tukare paka nande bono na nda chakire konurwa kurwa engakiri serikali chege ngachia chita senge chekere ngekere ni kiaringe na no kurura chipari chiga na wekore to bokore yange no mwana inchi gose omwakia ekura kero to kwanira igoro yechipara ase eward ya bokeira wikira boni ga murobiri uko aena kiorengeretia kero koligereria ase kiwango kiritore boniga e budget eri yabirike kubikwa na nda sense mo yiga ye contract ne chi kwana na chikonda gocha aigano botutukana bogocha bwaba sometimes and of course procurement igani roko kora se account ka mwino gade lakini aba msiye ngocha muri mwasona na sana murubiri uyo omogima bonyo no mwana instari gocho manyana na ki ekode yaena netwe na kiubwagachi na bwegwe kunguru kugani eri ko kalika na gocha ne mirubiri emigima yokoros chipara biyo wakaro watumekele to kungurwa kera ine gasaba cho wakaro kungura mbali kwa gacha bara number 2 ekero chita assembly kia baba okay na agenda na gigotenenga bwangu na giako rota ujukurwane abantu bali bando kole bintu byabo in the right manner kwa barwania kwa na kwasali gavana elindo kwa we kolera ya munyene buna wone ward ya never kera I can tell you muisonde na rojo bure kitabono komnyoka gali muisonde ekero to jakire bono koleta maskara yes muisonde na rojo bikono komnyoka unaona a polling station ndengwa kekura igoro ikereta yaji to ande bakamakanda bakasaba umuchanga bakanda basaba moramu kurwe school na sometike manga primary school okukunyi for free lakini se budget eliyo okunye bale budget yakortaki ebekere chibesa lakini moro bakanda bakasaba school bali mebosa lakini se budget chibesa yakortaki njiroro I don't dispute that no mwenye tekere chibesa wekera bona document ya get it and surrender it to you the one next time uno kunangalia I will give you exact amount guarantee na corporate dangeneri nitaka to ko ibintu very practical biwa to kachibesa uno chi soko jina ko tebeka to so samaji ko kwande paka chifigas the one inki abantu bako kanyera bakora ibintu na pressure liba very pressurized baro le ground ya saliki ni iyo bari bune yakore makyo manga tai bona yabe to budget tai 2024 2025 yabe to budget kale the one lakini senjo wakora kitu watu wakora kana tukangana na intu bono aigari yorio ngene nkeyo
na ndio sinjere polling station ya Matoke ora akarona goenda kumyoli kurwale bukura kwa Matoke boke tianga na baro bareli kur 2023 2024 kaya lengi aje ko kole barabone lakini atango ward onyakolire kere neno cho mokoli po nero sana na ndio bantu bakiyumanga omoro muyu kole mwabu no akaniri aba chibesi yo moro muyu ndio wana kerno le budget yebana bara teye ko be ko mwana minto etabwati budget ne budget ibwate ekeregita omoro muntu kubeka muntu bono kwa mausangichi contractors bali bakwa uchibarechi ndio wana ni umuntu kwa ibara 3 million ogota 1 million ona kyokoraki ekuru kwa kickback yana kyokoraki konya ngereri kaki bara kwa bwate budget bune contractor 2.8 umuntu kwa 3 million ogota 1 million nayo manya nota dikuragera no abana baba kuragora kurugabo nota kito nayo nota kito more than a million kurugabo se more than 500,000 was 500,000 ebara 1.5 kwa makwandi wakunya maraba romusoiri alia yechintuga kwa beke bara li bali moro kerno nire yabege tunone gali kibora mbrake gotwe epara yaba mugondo ewi chwiki bere nkwa iguna ogereru gali nire yabe korro moro mukaenda korani guga after 2 days mne mbere atwete bona kana na Matoke na roba smeko so why inkiora akorere bara ibegere budget ya more than 3 million or 2 million onya kala shodili umuro moro muga oetikira kitayigoro otigere gabu embure gotunda yakorora yonsi ipi to kubanga abantu bawo be ward obarangeri bataina bono ntate korosie bara ekoru nyamusi ebwateke tonto ebwateke bobora moino egende bakanyamonge egende gukimate gega kiro muntu kwao banga magena egerete ketelimu teye banda magena yali kandoga bono nyam inkonye kubanga banyora 200 ochi basirene so mwana inchi contract egoeta egoche eteneta bana inchi abe korregas ebaro nyibeke to standard omate bare kina nyorosi once in 2 years bali or 3 years bali te koraki te gosalika lakini bona senje batake tena baro sirero na ndi mambe banyirute bali lilie and batili budget kero nyorosi timo liyoto ko telia kabete ko kasi bona ko nyorosi bona eko ile budget yanki and ibe mono that is egene bi tire word ya namna yabokera akimono okay namba ya mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mara gatano omwaire hobeka isato na bogo tume ujumbe yago enyinge na boigo bwa kesi ekerekeria toruchiko chia gukora namba ya mawasiliano nigere noti isano na isano na ibere isano na isatu isano na isatu mara gatano omwaire hobeka isato nabo ogwaka esimi yago gabu eriunyari gukwana amo na Matoke ase obotuko bwa bono egwadi ne yabukira ne ratogendrete ko mulikira na gukwanira ensoko bwa irire bya wairire bya karibu sana yeba 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 lakini rende inge konyalika naigo enare komotebi Mr. Matoke eringo wetike baba ai ganya musi na kwana ile korwa yes one merobi ya ubwate nenia bia mono toge enderera ego otu ali kifemiti nyinga katika bono ntamanye ko kimotu inkike enderera okay bia mono eno ambanire noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mara gatano omwaire obeka isato ensoko bwairire enzoko bwairire bya karibu sana ngoro kweli kingwaga goroga Kiambu County yeba negete ongoli mongwano ndo jembu ya kwerera abu chi agenda chindo jino mongwano rumoge kabisa yeba ono ngomo tebya gendere mutu akonge kabisa na atenene asa mangana ye ayo agukwana okay sengenjenga kinyinge wanasiasa na baba to mangana maya bago ike bako nyore kiroge kyo mbagokora aliaga neiri biamana ase igotiga tenene aso maene na ande gakonyore kiroge kinya sago mokonya ako nyabana inchi egere toke yo botaka gusimbia mono eli kikoruki asanti ensoko
Karibu sana. Iya bwana. Iya bwana. Iya bwana. Iya bwana. Bien mono. En soko. Wairiro bia. Kwana ngonera. Iya bang. Iya bang. Iya bang. Ibokire ward. Uya kegima. Asante. En soko. Wairiro bia karibu. Oya Dismas kurumu gonjoro. Iya bana Dismas. Matoko ina moro dinani musani ona sana ngo chiko na kwa na chingia sana. Musani sana bo. Tige ndonke na kumia kero mwago ni bago de seita. Tige nda kwanda ujio kumikia nzanga ero ngoli. Akiro ngoli na kumisa. Yene. Ndero ya sioliwa. Amajira musatu seita mu gonjoro. Bakatanga amajira ngatoaba alinya kigori rubora. Ya ni ntonkeyo shwali ntonke una wana ngame sabara wa tshweza utinga usara koina na tshibese bosa. Okay. Kile rende nje na usabumura yibi yako anga mangana aye. Na mukabira na tuna kuramu ngani bitieti. No wala kuna kura mudana ko sinasa nao. Biamano. Watu ni mayama tiangi tatu mubwate. Asante. Biamano, tiatura chisimia abune chinyinge chire ekero kelia sensemo yende tuguchigokorera niguru yensemo ya match amacha akaba devolve ya akaretwa si county lakini wikira rero iga ekero koligereria na county ya Nairobi ankoro tukora macha kumnyoka chinyumba kogenda sapu unabona ese ensemo ye bunge ya Lang'ata noroche asangendre te chigwodi chons kuru high rise ogende kana chons gocha ase ward ya Bukeira and of course tugocha gotebana bono abari Nairobi anababwate need ya match kuikase michi yabo gusikubekira chitapu amache na amache abeta devolve the budget nero lakini kene nkeyo no nyetari ward ya Bukeira yoka kurende chigwadi chinga sorongo rwagusi goika abangina abayiboli baito abayiseke baminto nyone nintu abanyere bunabamura gutatubugolie bibuyu abande ne chiwire baro gochiroche na match tari gutanya goika ange na setomenyete aso MCA in a ward typo lya ujukunya ne chisoka bwanta korosi
inde kero wakore koro siensoko kwa manyikolikana done by matoke kora bwana ngosa abantu abukira ninchenda na nimbwate imani na ninje ko msimu 2027 to 2032 bwana isoke ndio singo cho kora musangindi ketelite yana mwana mutinyi ubutebora mapema na batebiri baganda batinyi umwana minte wodi yana abukira leta chinsoke chinsoko ndubwata nsoke korukuna wana ini financial year monta to kusomera yoka because of time nintasoma binde bibiro mutu sinjo ne school ninjiyete oire chida ikanyona ni bereka singi nitochiko tochikora tindi koira ibera ya meyo nsoke korukuna sakwa ebekere chiwa sikoro 217,500 monto ndi wenso ndekate korusakwa akesimia ante soke kayere tima de ser ona kero 17,000 chile chonchi abegetu in 2024 2025 financial year mwako lyo koraki oeta igo utai mwako yonko kwanera no erese financial igo bona ile budget ya korete gasi ya bekire 217 na 500 igoro monto ndi wenso ule sakwa enso ke yona kero siri ni sai ni 200 ontebi enso konero elikire gaiga na bekire 200 echichichi aroba kubeka echimo 217 chonsi pichibwa chisoko nye ekoroku omosobeti ndi wanani omosobeti spring project na bekire 217 omuntu olioro abwesire mosobeti eyo na agosororiro no konye maite sere ni sai ni 200 ona teyo onte ebingiche omwemisi ato 200 chitu na 17 twagachira abantu enso keyo enso konero kurukwa nchoro ero nanyero resere lakini abantu ali benchoro enso ya ino ya nchoro igebekire 217 ekero mokorre enso keyo ina abwesi aro sikwa buru jensa abwesi skuru ense mabu ni sai ni jibesage enso konero kurukuna eroga timate sakuru bukera roga abu aroni wodi ni ane lakini yaroga timate chinse monchire tali chionsi oramanye bono gusaba umuntu acandi gimambia no nkali gusekera undi uri mate eroga ase eyero ne rule gocho tanama kuroba kankeroga mongoroki enini macha yasare andi montebi eli umiambira kumena sabe chivekere nchisa ine njira rosiri kana ro mwana minto gochi soko Johnson pinimbuata kire ward unero setiri go ma ward nyama ya nonji bwata Johnson lakini eli 217 enso kone na ro ekorosi wote ndi watora mono mwemsi yo ndabole kumurwaninde tatu munda kwa ndo tiche binto iga ye gwetani 15 iga yori ndarambia yani munda kwa ndo tiche binto amagena iga ochuatire muchanga iga obeka chipa ipuga kama ukumina ki none gato yangulie basani bana yangulie bira isiko ga nyama ya weta iga ndo bati purife koroche soko para toro sen soko ya 89,000 engane nyombe asa agitiranga na bwira umuntu makano rose ga chumuniga obanga magena iga elu 200 chakoreke chachiri tayebyuka una bukira e budget ya 2024 ebintu ni bingi ngocha kubulia maswali ne do ndangiri bukatali bakalisa ino chisa ibere nko erere bintu ebi bonto basa kundangiri na bukira yoka ngubangiri mire nke makiano mbata documents tole bintu ebi mbikolire ona mbikolire gaki abantu abatore ni kibasito abantu bitu banyore bintu byabo ekire kingo sabagyoka to ndangiri bukira yoka next kera imangana mbukata na marito ndeta abantu abatore once pi kiro mwe musiyole nyamira county ne gaba nenyene nyabana asogusanga twasangire asobot kubwabona singincho ichinsa ase liare no tukuratikira abo gokwanda gusi ogenda byo gukwirana kurwabo ntostogandira gusanga yanda amangira boye kumurikira iguru yamagendera agendera tase county ya Nyamira none nase ward ya bukira nense ya Kenya kijumla singincho 2027 yabere irange kamera yago neye likiribere likango lirube lyago ase obwango mono litangani tigambagere bya mono sana sabantu ba Kenya ngima na bukira ward amona Nyamira ngima asogo ntegerera no muri ontebiri ya rero gwaragere n'abantu abange bo gukumye igo nago kirembye mono sana abantu bane babukira lingana nelimo choro murai obwatekeririanda choro murai obwatamarro yamangana lero chikobakorera choro murai orabakonye nanche bunege egetieti kya matiangi na abasororire njigura sema konyora bugira undi ndoke egetieti kya matiangi one egetieti kya matiangi rende mumonchorere bune president ekara mwanchorere president buna mwanchorere matiangi bune president ekara mwanchorere gavana litangani mokake iga omugusu wake okunyara okore bintu bwangu omuntu bwate vision buna ngono gutara iga mumaita abantu batobokira nimbwato musani gutara nere okurukuchanua ward tonkundi
akina abasororire nere ese TV alive gatiga mutebe na kirtona gutara nere nje sobo kabana barobu na musabire kura momongere eri tutari nere kya ni mu understand timono kubwa na understand abandi kibona musabire kura nere direct yebo Yamano mwanchu murigeria ase enkwana ya bono butukuna ande wika enga kiende asabono abono to wikira omwere bari bene kina muri ni chibichango go kirara sinchira erendo ngeke gima ngamo na Deborah Kirubo yokurukona nere Kevin Barnabas amona sese muyende no muswati Felista twakwa ni robo tukubya eritariane Ishmael Mogera wikelia nkyonainde. Thank you. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV Oboroso Bumugusi.